hanze turingare, hanze turaba bandi, hanze tuba kuri WhatsApp, tutugera mu twama dufunga uko ngo twageze mu nzu y'Imana. Twagera hano nuzutomboka akama cya bugufi uko ngo turi imbere y'Imana. Ngo badingo muze mwitonda ngo turi imbere y'Imana. Ukuri kw'Imana turi imbere y'amakaro, turi imbere y'amawuhanga. Imana ntayira. Bibiri iravuga ngo Imana ntiba munzu zubatswe n'abantu. Murabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17. Nibi batubwira ngo arabazuye bapfuye bishobora kuba ari ibinyoma. Bishobora kuba ari ibinyoma. Nibi bavuga ngo nabonye umugabo ngo wawe muzoshakana bagatekinika za WhatsApp bishobora kuba ari ibinyoma. Bishobora kuba atarukuri. Turi mu gusara ngo turujuje ukuri kw'Imana ndatorero ryuzuye. Huzuye inzu iruta amasalo yacu. Huzuye inzu iruta amasalo yacu. Ariko iby'amatofari n'amakaro byarangiye igihe cya Dawidi. Nyuma yabwo Imana yubatse indi paruwase itari y'amatofari, itari y'amabuye. Bibiri iravuga kugira ngo mbabwire bavande. Aya mubona yangaya ari muri Gralac. Aya mubona yangaya. Impamvu tuyarwaniramo nuko ataraya Yesu. Aha ni association comme tant d'autres sans but lucratif. Nukuri kw'Imana ni cooperative zanditse hamwe muri RGB zose. Takirutikinyi. Ariko itorero rya Kristo Imana ishimwe. Turabasuje mwese uko mungana, amahoro Imana itanga asumba yomenywa ataramire imitima yanyu. Turashimira Imana yatuyoboye umayira, twagize urugendo rwabayemo impaka, cyo cyatumye dutinda bingana gutya. Ariko turashimira Imana yatuyoboye uko biri kose tukaba twageza aha. Turayishimiye kandi dusabye imbabazi kugukereza mutubabarire. Ubundi abadutumiye turabashimiye cyane. Nta mpamvu yo gutekereza ngo twarabitabye cyangwa wenda ngo twaciye bugufi. Hari ibintu umuntu ajya akora abari hanze bakagira ngo none n'ubu Kristo bwabiteye. Kwitaba abantu no kutibona ntekereza ko atari ubu Kristo. Niko umuntu aremye. Hari abantu baremwe badafite inyama yo kwibona cyangwa yo kumva ko hari uwo aruta muri isi. Nibisanzwe kabisa kudutumira. Niyo hoba mu rukerera, niyo hoba mu rugo rw'umuntu, niyo hoba iyo ndumira ngonze turamutse umwana wawe mu rugo, niyo ndumira ngo ntuzobuhari. Nta kibazo kabisa. Arapasiteri bajyavunika ngo twagutumiye ngo kandi tuba duhari ngo wihangane. Ntabwo ari byo kabisa. Tuba twihanganira icyatugoye n'ikivunya umutima. Naho amahoro twoyihanganira se. Abandi bakavuga ngo turagutumiye ariko ngo tuzobwira n'umushumba nawe ngo asoba kumenyesha. N'umwana arahagije kudutumira nta kibazo. Umwana muto yarahagije kudutumira. Kandi sinjya mfata ko iyo tugeze bakaduha umwanya ngo tubwirize ko ariho byagendutse gusumba ko twoza bakawutwima. Twaje bakawutwima, twaje bakawuduha, nta kiruta ikindi imbere y'amaso y'Imana. Kandi muri twe ntacyo tuvuna kuko byombi birangana. Imana izi ko tuba twaje. Kubera icyo rero nta kintu nta mpamvu n'imwe mu mutima yadukanga. Turashimira Imana rero kuri ibyo byose kandi ndizera ko ariko namwe muteye.
Imana ibahereze umugisha. Turaganira umwanya baduhaye, turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 5. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 5. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Amen. Mwami Imana nyirimbabazi n'ubuntu, wowe uri igitangaza kandi abahora batangazwa n'ubwo butangaze bwawe ni twebwe. Ubundi uyu mugoroba ugira icyo ukoze imitima y'abantu, yongere iremwe bundi busha, ukora ibikomeye, uganiriza imitima n'ubugingo bwose, uhindura ubusa imigabo n'imigambi ya Satani. Ndagushimiye ko watuyoboye, ndagushimiye ko ukora ibikomeye, ndagushimiye ko ijambo ry'ubugingo ryumvikana, kandi byose bibera gutyo ngo byerekane ko mu ijuru hari Imana iganje ku ntebe yayo iteka ryose. Natwe turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Ari ijambo riba hariya mu Bakorinto, ngire ngo ni igice cya mbere 26. Ni ijambo rya rivuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu. Iyo turisomye nta muntu bagiye gusengera kuba runaka, bagiye bagira ngo none ni nka ruguru y'umuntu yambaye neza, bazakubaza ngo ese ko wambaye neza kurashya he? Kwambaye imyenda imeshe ugiye he? Noneho rero iyo urisomye gusa nta muntu ugiye guhabwa inshingano, tuza tubibaza ngo ese iri jambo risomwe gute? Ariko ndagira mbabwire iri jambo bavandimwe, Imana Bwana asifiwe. Yahamagaye kabiri, yahamagaye rimwe, kandi ntiyaduhamagaye ngwize kuduhikashe. Ibyo Imana nta makuru y'amakashi ifite. Imana yaduhamagariye gushushanywa n'umwana wayo. Imana yaduhamagariye gushushanywa n'umwana wayo. Icyo Imana yaduhamagariye, gutekereza ko ibindi Imana yaduhamagariye ibi n'ibi 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 n'utuntu tw'udushambure abantu bagiye bashiraho kugira ngo twumve ko hari abaruta abandi, hari n'ababaruta cyane, hari n'ababaruta birenze cyane, hari n'abandi baririye batokwegerwa. Ariko Imana yaduhamagaye rimwe gusa. Bwana asifiwe. Yaduhamagariye gushushanywa n'urupfu rwa Yesu Kristo, kugira ngo imibereho y'umwana we yibe mu buzima bwacu, tube tutakiriho nkatwe, tube turiho kubwo wadupfiriye akatuzukira, ari we Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kandi yaduhamagaye ngo ibyo tubibaha mu kanwa n'ururimi, cyangwa ngo tubibe mu nzu imwe no muri birimwe. Yaraduhamagaye ngo duse n'ibyo mu mutima. Bibiliya iravuga ngo duhindutse rwose, rwose nta kantu kasigaye, duhindutse rwose. Bwana asifiwe. Nari ngiye gutera haleluya ni nariko ndayiretse.
kubera ko nari numvishe inzamutse nk'amashanyarazi bakishe, ariko ndatuje kugira ngo ngume nakira ico umwami hayatanga. Bwana asifiwe. Nari muzi ikintu kivuye ku mutima, kandi nari muzi ikintu tekereza ko Yesu nagaruka azaka imbere ingororano, ko nari mbabwiye ko Imana yaduhamagariye gushushanywa n'umwana wayo. Nta kindi, Bwana asifiwe, nta kindi Imana yaduhamagariye. Imana hano abantu bazaya kuvuga ngo urinde izina ryawe, ngo nkuku kwawe. Umuntu umwe yarambwiye ngo uku nawe ngo wogira gutya, ngo uza abantu bari inyuma ngo bokwazika, ngo uzurinde izina ryawe. Bwana asifiwe. Imana ntiyaduhamagariye kubaka amazina, kandi ntacyo yaduhamagariye kubaka kijanye natwe. Yaraduhamagaye ngo duhinduke ubusa hubakwa ikindi. Bwana asifiwe. Sinzi ikindi yagize, ni nko kuvuga ngo yaraduhamagaye ngo tuje no hirya tubwirize, nitumara abo twari kumwe mu mitwe batahe, nta muntu uzi ko Sunzu yararaha, kandi ningera ku rugo rwego nibwo data azohabwa icubahiro. Ahubwo mwese nanje tuze twicara hano dutuze twumva icyo umwami Imana tuganiriza hano, niturangiza amen ibiyiwe icubahiro no gukomera bibi byiwe iteka ryose. Izina rye aba ari ryo ryubakwa kandi rihabwa icubahiro. Nanje nindangiza ngendiye fo nkikiye nk'umugaragu wimbura mu maro, wimbura mu maro, imbura mu maro, imbura mu maro. Haleluya! Bwana asifiwe. Ya. Bwana asifiwe. Bavandimwe bene data, dusangiye guhamagarwa. Nyuma y'ibi bitaramo tuzoja mu ijuru. Nyuma y'ibi bitaramo tuzoja mu ijuru. Kandi ntabwo tuzoja mu ijuru kabinjira muri Nyabugogo. Nyabugogo wokubitaho abantu bagira ngo wasaze. Siko bimeze. Ukaba nguhagarara kuri portail ko bati hoda ba hano muri aho. Na abantu bavuga atarakora muntu ni muzima mu mutwe. Bwana asifiwe. No kuvuga ngo mu ijuru ho ntabwo ari nko muri Nyabugogo. Haba mabariyeri kuva nabaho. Ese niko bimeze wa? Umuntu umwe yaravuze ngo yabonye irembo ry'urwo rurembo, ngo abona hano hejuru hari handitse amagambo manini cyane dekole ngo mukomange muzakingurirwa. Ngo abona wari ugiye yihuta n'amashagaga ngo agiye gukomanga ahite yinjira, ariko ngo uko yegera ngo abona utundi tunyuguti duto ngo aguma kutureba turubyegegere, ngo atugeze iruhande ngo asanga twanditse ngo hahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ngo arahagarara asanga ataratumiwe. Bwana asifiwe. Haleluya! Heri wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Heri wale walioalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Heri wale walioalikwa. Niba hari ikintu ngezeho muri isi, Bwana asifiwe. Niba hari ikintu nirata, niba hari ikintu kuri isi, imyaka 40 ningaye mbuze Noel nkazingaye nkubite 50. Niba hari ikintu ngezeho kimwe nibitseho nubarayeho n'ubwenge n'umutima n'imbaraga, nagakiza twahawe na Yesu. Nico cyonyine mbitse, nico cyonyine. Icyo mbitse ntikiri mu isanduku, ntikiri kuri email. Icyo mbitse, Bwana asifiwe, ntikiri muri banke. Icyo mbitse sinzi aho naje. Haleluya! Anko yongera ijwi. Bwana asifiwe. Bibiri iravuga, Bwana asifiwe, ngo abamwiringiye
ngo yabahishanye n'umwana wayo, ngo nigarura imfura yayo, ngo izamugarurana n'ababandi bose, izamugarurana n'ababandi bose. Twibaza mbega tuzogarukana nabo bavandi? Buriya ruswa ibaho muri iyi si ntiyemewe ariko ibaho, kandi ibihugu byinshi birayanga, ariko ntibivuga ngo ntibaho muri iyi si. Siko bimeze? Ariko hari igihugu kimwe kitagira ruswa, kimwe, hari igihugu kimwe kitagira ruswa. Icyo gihugu ni umutima wawe. Nta ruswa wo umutima wawe ngo ukwemerere ngo ndaboneye ndimwiza imbere y'amaso y'Imana. Ntibibaho. Ukuri ni ku mutima uzukwita. Haleluya! Ukuri nta buryo woduhenda ntiwohenda, woduhenda ntiwohenda umutima wawe. Turangiza bavandi, Bwana asifiwe. Bibiliya yavuze ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, ngo mube inzu yo kubabwamo n'umwuka wera, ngo mube ubwoko bw'abatambyi bwejejwe. Imana, Bwana asifiwe, ntiyaduhamagariye kubaka korali, ntiyaduhamagariye kubaka ministeri. Imana, Bwana asifiwe, Imana ntiyaduhamagariye kuba visionnaire, yaduhamagariye kuba amabuye mazima gusa, amabuye mazima gusa. Yaduhamagariye kuba amabuye mazima gusa. Siko bimeze? Mutaruke mu bitekerezo, mutaruke mu bwenge, mugaruke mu bamabuye mazima, inzu yo kubabwamo n'umwuka wera w'Imana, ngo mube ubwoko bw'abami n'abatambyi bejejwe. Salomo yubatse urusengero, bene narwo rufite amadirisha, rwari rugira imyango, barayisenye. Yubatse bene. Dawudi yabicaye nguko, aratekereza ngo yibuka ko Imana itagira inzu muri isi. Bwana asifiwe. Nta ndabisomye, nta habikuye, nta muntu umwibukije, ndakaje, nta televiziyo yari imbere, ngo yaricaye mu rwose, ngo atekereza aho ari aguwe neza, ngo yibuka ko Imana nta handi igira inzu. Siko bimeze? Ngo agambirira kubaka inzu, arahaguruka, nta muntu bari kumwe, wenyine. Umudamu baririya mu gikoni, araha muri salo wenyine, nta ni pusi yari hari. Aravuga ngo sinzatuza, sinzahwema ntarabonera Imana ubuturo, sinzurira uburiri bwanje, sinzagoheka ntarabonera Imana ya Yakobo ahiba. Ngibyo ibitekerezo bya Dawudi, ngibyo ibitekerezo. Dawudi yatekereje gutyo, Imana iribura, Imana irazenga. Nimuheze isi cyubahiro. Haleluya! Buriya bavandi, tuza dutekereza ngo umuntu yorengeza umuriyoni yokora ku Mana. Ntituzi kiza gikora ku Mana, ntituzi aho Imana izikorera, ntituhazi. Dawudi ngo yatekereje gutyo, ngo yitse. Bwana asifiwe. Imana uratekereza, Imana iri ako Dawudi nzamugira gute? Dawudi nabanye n'abambere ntacyo bavuze, nabanye n'abambere ntacyo bakoze, nagendanye n'abana na Ibrahim, nagendanye na Mose, nabanye n'abami, abatambyi
nabanye n'abacamanza nta muntu wigeze atekereza kumubakira. Bwana sifiwe. Imana iravuga ngo Dawudi atekereje ikintu ngo azagishira mu ngiro. Kuriya Dawudi avuze ngo agiye kubaka, ninda tabara ejo Dawudi arazinduka ku musingi. Siko bimeze ba turangiza ituma Natani iramubwira ngo ugende umbwirire Dawidi ngo imigambi n'ibitekerezo byo mu mutima we ngo biri imbere yanje iteka ryose. Haleluya! Ibyo yaraye yibwira umubwire ngo hatabuze mu nakimwe biratwikuruye biri ku meza yaje. None ngo umubwire ngo si uzubaka, ariko kubera igitekerezo yatekereje nzakora ibintu 8 ndi Imana mu bwami bwo mwijuru. Kubera umugambi, kubera igitekerezo, kubera ikintu yiyumviriye nzakora ibintu 8 ndi Imana yo kwizerwa. Natani araza ngo abwira Dawidi ngo Imana yavuze ngo ureke kubaka, umwana wawe ni uzubaka. Ariko Imana yavuze ngo kuko watekereje ikintu cyiza, haleluya, ngo Imana izakora ibintu 8 muri ibyo 8. Reka mvuge mu kabiri. Mana ngo iravuze ko kubera igitekerezo watekereje Dawidi. Bwana sifiwe. Ngo sinzakuraho kwibukwa kwawe mu isi. Isi kibaho, izuba rikibaho, imisozi kibaho, ukwezi kukibaho, ibihe by'abantu bikibaho. Dawudi nzoguhagare kuba igihangange, nzogukomeza Dawudi nzogusumbisha amahanga yose, nzokugira inkoramutima yawe. Haleluya! Mu yandi magambo Imana sinzi icyo yarigiye gukora. Ningaho yarenda kugira Dawidi vise wawe, ningaho yarigiye kumugira vise wawe. Muzi gutuma vise wawe. Bwana sifiwe. Ni bene uko Imana yoteguza nk'inama, siko bimeze. Ordre du jour amagambo 5. Imana ikaje ngo hanze kwitaba, siko bimeze. Yosigibwiye Dawudi ngo busigaye uhagarariye inama, busigaye uyobora inama hano, mbaye ngiye hanze. Sinzi Dawudi cyari bavande. Turangiza niki Dawudi yakoze. Bwana sifiwe. Niki Dawidi yakoze umugaragu w'Imana ko Dawudi azantangaza ba. Haleluya! Buriya mu yandi magambo munda ya Rusi havuye ibihangange 3 bitazibagirana kuri isi. Munda ya Rusi. Bwana sifiwe. Munda ya Rusi, umunyamowabukazi, umunyamahanga, umukobwa wakuze asenga ibigirwamana, umukobwa wakuze atarageze muri Sunday school, umukobwa utarabaye muri concert, aterera imisozi ava Mowabu azamuka muri Israel, ngo Imana yazimurangiza. Haleluya! Ngo yabwiye nyirabukwe Bwana sifiwe, ngo aho uzaje ndiho nzaje, ngo ubwoko bwawe nibwo bwoko bwanje. Imana yawe ngo niyo Mana yanje we. Imana ngo amihagarika igitaramati Laranti mugarura iryo jambo. Avuze gute? Aravuze ngo Imana ya Naomi niyo Mana. Imana ngo amihindura gahunda ati mugarure Rusi mushire ku rutonde. Ibrahimu mu masekuruza ya Yesu Kristo mukubitemo na Naomi, munda ya Naomi. Haleluya! Mukubitemo Yesaya na Dawidi, murangirize kuri Yesu Kristo umwana w'Imana. Nguri ya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, nguri ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana yazimurangiriza muri Rusi ataratwita. Rusi ni Bwana sifiwe. Yazirangiza umukiza w'amahanga. Ngo arangize Dawidi. Bwana sifiwe. Imana iramubwira ngo ntuzubaka urusengero, ruzubakwa n'umwana wawe. Salomo ngo aje kubaka, afata amatofari, afata amabuye, afata ibiti, arubaka muri silence, muri cye, nta
rusaku nta jambo nta musumari nta buye bahonda ibintu byose byari urusengero ruruzura urusengero bararutaha ya haleluya muzi kundi Salomo yasenze umunsi rwuzura ngo yahendahenze Imana cyane Imana ngo yari yanze ngo ndiyinjiramo Mana we wambwiye ngo nubake urankoze isoni natumiye abaturage kuva Dani Berisheba nta wasigaye n'umukecuru yaje nababwiye ngo urabuhari Imana iramubwira ngo ndi munini sinokwirwa muraka nzanicaririya hejuru haleluya ngo ibirenge byanje bigakwira isi yose uko yakaba amaboko yanje ngo azakabakaba ngatora ibiri muhenge ngo iyo nerekeye iriya kumpera isi ngo nzantora ibiri inyuma y'umuseke aravuga ngo ndiki muntu baki ndikirenga ngo abwira Imana ngo Mana ndakwingize kubw'imbabazi zawe wisonzeshije muri jene wiyegeranye wipfunyapfunye ugaranyinda umvirirwe muri aka kadurugu Mana umvirirwe muri aka gatunda muri aka kazu unemerere winjiremo gatoya kugira ngo ubayishe ubwami bwa data Dawidi Bwana asifiwe Twese cyubahiro ba haleluya amen ngo Imana iramanuka n'imbaraga zayo mu bakorari bari hari timu yo kwa bagiraga amakorari abiri Bwana asifiwe hari korari ya bene Asafu hari ni korari yo kwa Kora bene Asafu ni bagaza batera muri Arto na Siprano bene Kora bari no hirya muri base no muri za Mekitamu na Wisemba na Marebe ariko Mana yanje ngo banyuzaha Imana ngo irabundaha murabisoma muri Zaburi ngo Wasafu yakubise amazi Imana ngo aravuga ngo Mana nyiribye ngo ndakwingize ngo ufatire ibihene by'amaso yanjye ngo ndakikwa n'ubwiza bwawe butangaje ngo yarabonye Imana yapapana makuru yarabonye igisirimba yarabonye icuya yarabonye abapfuyena yarabonye Imana ubwayo we havane dutahana amakuru ataraha Imana dutahana icuya Asafu yabonye Imana n'aya maso haleluya abatanzi ngo bere kubisa amaso barahunga Salomo ngo akazabagarura nk'abasirikare bahunze intambara musubireyo ngo arababumba ngo bongera kugaruka Bwana asifiwe ngo Imana yivugira ku gatuti mu magambo y'igitangaza ngo n'icyubahiro cyateye isi guhinda umushitsi iravuga ngo ndi Imana y'ibambe n'imbabazi ngo abantu bitirirwa izina ryanje ngo nibicisha bugufi ngo bagashaka mu maso hanje ngo bakaza ahantu haleluya hitirirwa izina ryanje ngo bakanambaza zabumva ndemeje ngo zabakiza ubwabo mbakirize n'igihugu cyabo ya Bwana asifiwe mbirangiza Imana ngo isigame igicucu cy'ubwiza bwayo n'imbaraga zo gukomera kwayo n'igitinyiro cyayo ngo irangize ubwayo ngo irasohoka isubirayo Imana irigendera Imana irigendera Imana irigendera reka mbabwire rero icyo twahamagariwe bene data Imana irigendera Yesu Kristo Dawudi wa nyuma Salomo wa nyuma ngo aje kubaka w'iparuwase Twese cyubahiro ya ngo aje kubaka nagira ngo mbabwire haleluya turi mu gusara ngo turujuje ukuri kw'Imana ndatorero ryuzuye huzuye inzu iruta amasalo yacu huzuye inzu iruta amasalo yacu ariko iby'amatofari n'amakaro byarangiye igihe cya Dawidi nyuma yabwo Imana yubatse indi paruwase itari y'amatofari itari y'amabuye Bibiri iravuga ngo Ntiba Munzu zubatswe n'abantu ngo nkigira ikikenye Ntiba mu matofari Ntiba mu makaro Ntiba mu gisenge Imana icyo gituma ubuyobe bwaturenze hanze turingare hanze turaba bandi hanze tuba kuri WhatsApp tuba twama dufunga uko ngo twageze mu nzu y'Imana twagera hano nuzutomboka akama cya bugufi
uko ngo turi imbere y'Imana, ngo badingo muze mwitonda ngo turi imbere y'Imana. Ukuri kw'Imana turi imbere y'amakaro, turi imbere y'amawuhanga. Imana ntayiraha. Bibiri iravuga ngo Imana ntiba munzu zubatswe n'abantu. Murabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17. Bwana asifiwe. Ya. Tulijengeni kanisa la Bwana, tutaishi naye daima. Bwana asifiwe. Ngoje kubaka iparuwase, ndiyakoresha fundraising, ndiyahamagara abakomeye n'aboroshe, ndikoza hanze ngo azazana magana ngahe ngo tuvuge ngo ryazamutse. Ndagira ngo mbabwire bavandi, aya mubona yangaya ari muri Grand Lac, aya mubona yangaya impamvu tuyarwaniramo nuko ataraya Yesu. Aha ni association comme tant d'autres sans but lucratif. Nukuri kw'Imana ni koperative zanditse hamwe muri RGB zose takiruta kinyi, ariko itorero rya Kristo ryaranditswe we, kandi nta muhungu n'umwe waryanditse ngo arisinyire ko rikora. Nyiraryo yarisinyire ku musaraba ubwo yavugaga ya magambo 7 kwijwi rirenga, ubwa nyuma aravuga ngo byose birarangiye. Haleluya! Byose abagiriki bahagaze bahatanga iby'umusoro revenue y'abagiriki, c'est gross revenue. Wishura bakakwandikira ngo byose birarangiye. No kuvuga ngo ntade n'iby'umusoro kirimo. Yesu umunsi bambwira ngo nasore n'abigishwa ngo arabatuma ngo bagende hano bafata urujanga urufi ngo rurimo bararusanga mu biceri, ngo barwasamuye ngo basanga rufite mu biceri 70 ngo byaraha mu majigo, ngo babikorogoshoye baraza barasora, ngo baramwandikira ngo byose washinjwaga birarangiye. Ngo aribika ku mutima, ngo agere ku musaraba. Haleluya! Noneho ntiyavuga ngo birarangiye y'umusoro, avuga birarangiye yo gucungurwa ku mwana w'umuntu. Reka mbabwire bavandi, reka mbabwire ijambo, tumekombolewa pasipo sheria, tumekombolewa pasipo shurti, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Bavandi, abantu bari mu kuvuga ngo nimutange ngo Imana izakora iki, ngo nimukore. Ukuri kw'Imana ntacyo twotanga, kazi za mikono yangu haziwezi kukomoa. Ntacyo twokora ngo tanga ngo Imana iragira uki, ngo tanga ngo uzemerwa n'Imana, ngo isadaka yawe izogusengera. Bibiri iravuga mu gitabo cya Petero ngo bana muri Yohana, haleluya, ngo bana batoya mugakora icyaha, ngo ariko niyagira ukora icyaha muri mwebwe ngo mumenye ko dufite umurengezi kuri data wa twese, dufite umurengezi kuri data wa twese. Ngo niba Bwana sifi, ngo niba ivu ry'inka yiriza, inka yonye imirima y'abandi, inka y'igisangu, inka ngo rivanzwe n'amazi muri Amerika, ngo biminjagirwa bigahumana uruhumane, ngo nkanswe amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ngo ntazarushaho kubeza imirimo ipfuye. Iwe ngo yinjiye ahera, ntiyarajanye ihene nkuko abandi bagendaga, ngo yagiye yijanye. Mu yandi magambo Yesu yarihambiriye ngo yishira Imana, ntiyinjira mu ihema ry'abambwe n'abantu, yinjira mu ihema rirushaho kuba ryiza, ari we mubiri we arimena arisambagura, ngo agere muri we atangira kudutambira data wa twese, atangira kutunira iminota avuga, aravuga ngo data ubabarire, twababariwe n'amaraso ya Yesu, n'ifaranga zoza zitoza n'imirimo nk'iyi yose uko ningo gutora ikaratasi muri Nyabugogo naha mu mujyi, ubonye ahantu hatakaye umwanda muze mugatora, nico kimwe n'ibindi byose. Tumekombolewa pasipo sheria, twakijijwe ntacyo dutanga, twakijijwe ntacyo dutanga, twakijijwe ntacyo dutanga. Haleluya! Umuri byaravuze ngo Satani yanibukije gukirwa kwanje, ngo abashaka kugira gute intimidation, ngo nzandebe umukiza wanje, ngo wagize gute we kera yarambongereye
nangoye inzoga nangoye akanyanga nangoye masangambira nangoye ribondo ubwenge burashira ndaruhanda sara ndwarinda ndatutumba imirundi ndwara bwake hano hazuruziga rutukura ubwenge burashira izuba ryava nkamera nkinka ikimere kaza nahagira ngo akanyanga n'inzoga zari zaranije mu magufwa ariko umwami Yesu yarabimbabariye byose ariko umwami Yesu yabikuyemo byose uko byakabaye nta kindi. Haleluya! Ndeba y'umukozi wabinkuyeho byose kera yarampongereye nuko sinzari. Haleluya! Bibiliya Bwana asifiwe. Ngo nuko rero nukuvuga ngo iyo wavuze ngo nuko rero birakurikira indi paragrafe y'amapaje nk'ijana. Noneho mu gukurotira nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazakirwa. Walio na Yesu ni matajiri. Haleluya! Walio na Yesu ni matajiri. Walio na Yesu ni matajiri. Yesu Bwana asifiwe. Pastor, Yesu ngwaje kubaka kanisa we tiyaje kwimba ibinogo ngo azana amabuye n'amatofari. Tiyaje kuzana aramanuka ngo agere ku bwato ngo asanga Simoni. Asanga Simoni wa Yona roba ngo aramubwira ngo ngwino nkurikire nzakubwira umurovyi w'abantu. Ubwo yaratangiye kuzana imiganda n'amatofari, yaratangiye kuzana sharpante n'imisumari. Ngo hamagara Petero mu izina ngo aramubwira ngo uzitwa Kefa, ngo bisobanurwa ngo rutare, ngo kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye, ngo amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Aramubwira ngo ngwino nkurikire. Ahamagara Filipo, ahamagara nde, arabazana ngo arangiza agendana nabo, akora ibitangaza bareba, akora imirimo bareba. Yesu akoresha abo bitangaza. Reka mbabwire rino jambo mubyumve neza. Nibi batubwira ngo arabazuye bapfuye bishobora kuba ari ibinyoma, bishobora kuba ari ibinyoma. Nibi bavuga ngo nabonye umugabo ngo wawe muzoshakana bagatekinika za WhatsApp, bishobora kuba ari ibinyoma, bishobora kuba atarukuri. Umuntu mweretse kubwira abwira umwana umwe mukobwa ngo basengere so cyane ngo karageragezwa, ngo abantu bagende bageri wani bakore gahunda. Aratitira ise yapfuye kera, ise ndaheruka kera, ise yapfuye kera. Niki nenda kubabwira bafandi, walio na Yesu ni matajiri. Ya walio na Yesu ni matajiri. Abafite Yesu barahiriwe. Bwana sifiwe. Yesu ni furaha yangu, amejaa pendo kweli. Haleluya! Yesu Kristo mbabwirira ijambo bavandi, nta muntu tuzongera kubona umwe uhagurutse ikirema hano imbere y'urusengero ukuye Petero na Yohana, nta bandi tuzobona. Ni montage zo muri Nigeria, ni montage zo mu bandi n'uburara. Bwana sifiwe. Ninde Bwana sifiwe. Paulo yarabwirije, arabwiriza, ararondogora, aratinda, arongera ararondogora, araruha aratinda, araruha aratindira, araruha aramanuka. Ahera ni mugoroba ageza saa 10 z'urukerera. Abantu barahunyiza barabyuka. Otukora konkoboka yaraha agwa mu mwidi arahongoke aracikana. Batumuvuga batumayesha umuntu wabababa. Paulo avuga ngo muhore mwese uko mwakabaye ni mutuze, ntabwo ari je datarahari. Ngo aramanuka kuri otuko ngo amurambarara hejuru. Indakunda akanwa kukanwa, amavi kuyandi, ubugingo kubundi, ngo amuhumekere umwuka ubugingo. Atavuze ngo mu izina rya Yesu ntadiskete, ngo otuko ahaguruka muzi nazagira pesarimo zirashira, diabete zarimo zirashira, ibi byose biraranga. Ngo Paulo araza ngo asubira mu materaniro, ngo asanga abantu barimo, ngo asanga ari umumama umwe arufite uturyo dukeya, ngo arambwira ngo bakumpaho gatoya. Ngo Paulo yongera kurya bukeya, ngo arangije ngo arabaganirira, umusekuru atambika. Ninde muri twebwe none wo rambarara kuntumbi ikazuka? Tituri mu gupfusha, tituri mu kurira.
ninde ko twigize ibitangaza? Ninde bavandi? Ninde ari he? Bibiri iravuga kamabwire no jambo cyo risobanura Bwana sivi. Bibiri iravuga ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, abo urufatiro twubatsweho n'imirimo n'ibitangaza Imana yakoresheje itorero ryo hambere ngo irangize iyigira urufatiro. Yesu Kristo ngo arazaja mu mfuruka, ngo nyamara Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Intumwa zarazengurutse zikora imirimo muri Kaperinaumu mu bubikisi, barayisiribanga bazura bapfuye, ngo barangize baratuzana ngo twebwe twubakwe nk'amabuye mazima. Twebwe twubakwe nk'amabuye mazima. Twebwe twubakwe. Ubatswe hejuru ya Petero, ubatswe hejuru ya Matayo, ubatswe hejuru ya Tomaso, ubatswe hejuru y'ibitangaza n'ibimenyetso Imana yabakoresha. Bavandi ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, inzu yo kubabwamo. Inzu ya Dawidi, inzu ya Salomo yari inzu yo kubabwamo n'isanduku, yari inzu y'intebe, yari inzu yo kubabwamo ibi byose ibi. Ariko Yesu ngo aje kubaka iyanyuma, ntiyubaka iyo kubamwa amakaro n'intebe n'amadese n'imyandiko, nta gahunda n'igena migambi, nta vision y'uku kwezi, ngo yubaka inzu noneho yo kubabwamo n'umwuka wera w'Imana. Nicho kituma turirimba ngo mimi ni chombo cha Bwana, ndani yangu muna mali. Nubuhe butunzi buri mu jewe? Nubuhe butunzi? Paulo yaravuze ngo icyakora ngo dufite ubwo butunzi bukomeye, ngo munzabya zibumba, ngo icyubahiro cyoye kuba twewe, ngo kibica Imana isumba byose, ngo irahirengeye mu bwami bwayo. Ubwo butunzi dufite ni Yesu muri twebwe. Yeme bahetse ibintu by'Uwiteka, muraje mu Yesu. Yeme bahetse Yesu ngo aje kuryubaka. Bwana sifi. Mwumve ko ritandukaniye niri. Azana Petero amukubita hari, azana Mariya uvuye mu ndayi amukubita hari, azana Yohana mwene Zebedayo amukubita hari, azana murumuna wa Andrea amukubita hari. Ngo rirangize ryamarigira ngo nta gasaku, nta kavuyo, nta kintu WhatsApp zifotora. Walidumu ya iri ryacu ry'amatora, ngo manda ye ngo name ngo asigaye imyaka 2 ngo tuzomukire. Iri ryacu we, iri ryacu kwa mwenendo wao safi toro bavandi itoro pate niri toro intumwa Zubatswe waliwafuta wengine wasiomjuamu, waliwafuta kwa mwenendo wao safi. Bagwiriza Imana bizera, batagira ikibanza, batagira icyangombwa muri leta, ari uko haleluya, ngo bahoraga batangarisha abandi bimenyetso bitangaza bakoraga. Mukuko kumanywa na nijoro Umwami Imana yari kumwe nabo. Imana yari kumwe nabo, ntibari bonyine, bari kumwe n'Imana. Mbega bavandi, muzamwumva tubana n'Imana, muzamwumva turi muri concert hamwe na Yesu, muzamwumva iyo utekereza gukora ikintu cyo kwemeza abantu, uzumva uri kumwe n'Imana. Iyo urengeze ko tukariterera iriya, iyo wasize inkweto, iyo uhagaze uzumva Imana ihari. Umukobwa ubu n'umudamu witwa Jeanne bigeze ugira nk'ubujuke, ngo aravuga ngo ntazabesha Imana kuko Imana ngo imurenze cyane. Bakaririmba ikorari ngo bagere ku gitero kidahuye n'ukuri ko mu mutima, ngo akabumba kanwa ngo ntazabesha Imana mu rusengero. Ngo aririnda ku gitero cya gatatu, ngo aririmbe ahahwanye n'uko mu mutima we hameze. Simvuga urukundo nanga abantu, simvuga amahoro, mfite imidugararo, intambara, intonganya bavandi. Simvuga kwezwa nanditswe mu gitabo cy'urupfu. Imana ntiyaduhamagariye kubaka amami yacu, ibi byifamiye. Umuntu umwe yarambwiye terega niwe wenyine usigaye, nawe uzofate madamu abe visi, ukawudahari azoza sigara atanga nk'amatangazo. Itoro rya Kristo
Yesu we, Yesu we, Yesu we, shimako wanasifi. Amen. Hashimwe Yesu waduhaye agakiza kubo. Bavandi, itorero rya Kristo siryo. Iyi ni association sambite. Iyi ni association. Itorero rye ngo ya ame limejengeka juu ya mwa. Li. Ese niko bimeze. Ese siko siko bimeze. Itorero rya Kristo urarize. Ribamwe abagabo bake. Ribamwe abagore bake. Ukuri kw'Imana. Ribamwe abakorari bake. Walioitwa ni wengi, watenda kazi ni wachache. Ubundi habaye amakorari 5 hatari mwe Satani. Nukuvuga ngo Satani tabakibaho. Habaye abapasteri 7 ntaba Satani nk'abane 3. Nukuvuga ngo Satani tabakibaho. Biblia Bwana sifiwe. Ngo kuko turabo Imana yaremye ituremeye iki? Imirimo myiza hano muri eseniriye iringire. Muri weze. Muri Kristo. Apana mu. Umuntu azaguruka agatanga amakaro yose yaha yasoka kamatereta abagore bumvisa yatanga. Nukubera ko cyo yakoze yogikora no muri restaurant no kuri stade. Ariko bageze muri Kristo Yesu. Abo ngo bavuye mu rupfu bageze mu buge. Wamekwisha kutoka mauti na kuingia katika. Haleluya! Bavuye mu rupfu te. Ubugingo nibwo bukorera muri bo. Abo saba Nyarwanda saba Rundi, abo sabirabura na nubwo nishanga ryejejwe n'ubwoko bw'abamina batanje. Muri Kristo nta famille ibaho. Pasiteri n'umunaka, vice n'umunaka, runaka n'umunaka, mwe. Itorero rya Kristo. Muri Kristo. Twese sichwero. Haleluya! Tui. Ariko Yesu we. Alolololo. Yesu nyiri torero waguza amaraso we. Yesu yararyubatse, aryubakaho amasa atabona, aryubakaho imiraba n'imvururu bitazarigeramo. Ayabazabirwa bashamburiyamo. Mu itorero rya Kristo yaravuze ngo araripfunyitse mu biganza. Ninde umuhanga urambika igiheko mu kiganza cya Yesu? Bazaba kirambika mu matofari kuko atari mu rusengero. Ariko mu kiganza cya Yesu. Aho itorero ririndiwe ku manywa na nijoro. Aho riramukirwa. Haleluya! Biblia iravuga Bwana sifiwe. Ngo ni inuma yanje naciye akayonga. Inuma yanje ni inuma yanje. Ni yande ni umukunzi nawe n'uwa. Biraziranye. Bazabahamagara n'amafuya n'imuse ku manywa na nijoro. Umukwe n'umugeni barahamagara. Uzabumva umuko guhamagara cyangwa byararangiye. Iyi nzira zigana ku Mana zarimbutse. Umuntu azarota nijoro ibikunduke akarota bw'inyama taguze akibona ku makombo mwijima gacura inyabu zikamugota imbwa akayoberwa iyo yaraye mu gitondo ntarotorera umuntu yageze. Uzicagiye uzurota bya bindi abandi amakorase wa andu ya bariko bararimba bati haleluya abi wacu cyabashikaho abandi bazabarota we baba munsi ijuru kingu mbinguni lango la mbinguni sasa wazi ijuru ryarakinguka ubugingo bwabo takindi bazabatekereza kibazabarwanya ibitekerezo ngo birgo bakomesha uzuga uko mutekereza amaso yawe ni nkayuruvu abagore beza nababi abarebana n'abagufiya abazanya amashene tuzutaha wafotoye kamera na WhatsApp ubwenge na YouTube byarabrotse birategereza ariko abandi cyagiye ubuwafotora ibo hano mu mutwe babara ndamubonya rambuya maruku waho berumugeni ya we ijwi rye ni nkumuge isekuyini rira haleluya umukwe n'umugeni barahamagarana baraziranye aherutse kuguhamagara kuvugisha wowe utekereza fiançailles
itabamo kuvugana yasibye yacuze umwijima uwo mari imyaka 3 Imana itakuvugisha kuvuga ngo uruwaye uwo mari imyaka 2 utumva Imana utabona Imana ugaguruka muri esprit d'équipe hano bateri korasi riri ugahita uzamuka na l'art de combiner les sons d'une manière avec une mission de voix concordance typique oh 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 hey! Bwana sifi icyo gihe Kristo nitorero ngo abahari kuyakuya we nyiraryo abahari kuyakuya mu mitima ariganiriza abafarisayo baranezerewe barasagatura barasara amagambo abiri Yesu ngo yegera bishwe arababwira ngo iki nico nababwiye ndagisubiramo ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo mwirinde abatipe ndabaza ni mubirinde icyaka biri ngo arababwira Bwana sifi ngo ntiyagombaga kwizera abo ngo yarazi neza ibibari ntibazabwira Yesu ngo bafashishwe namwe mwubakwe kamabuye mazi mwubakwe kamabuye Petero aho yubatswe kugeza none tazotongana tazosakuza aho Matayo ari aho Filipo n'abakobwa bane yagiraga abakobwa nta muhungu yagiraga abakobwa bane yatuye Kaisariya mu Gafilipo yahatawe n'umwuka avuye kubatiza ngo aramurengeza amunyuza muri Azoto 60 km ngo amutura ahantu ngo yinjira muri nibature ngo abwiriza amagambo y'ubugingo no kwizera umwami Yesu ngo arangije arazamuka ngo ahashinga ingando atumira umugore n'abana amaze ngo atangira igitaramo Imana yo mu ijuru kitagira uhagarikira kitagira uzigisadaka n'icacumi igitaramo kiraho gusa cyo kujisiyone ku Mana Paulo yarahageze ngo bararirimba abakobwa ba Filipo lendi ngo baje kugeza ku cyumweru nimugoroba ubwenge burashira Paulo arasagatura atazi ko buza buzabwira ngo aravuga ati mureke mpumeke ndapfuye ni mureke ntumuka ngo arahaguruka Bibiliya iravuga ngo akuramo ikoti yari yambaye ngo yambura n'umukandara ngo abiterera hasi ngo abaganiriza amagambo y'agakiza lo ngo atange amen arasoka kwiteza amabeho ngo agabava i Yerusalemu ngo azayihuta ngo kuko umwami yaramubwiye ngo Paulo agiye guhura n'ibyago ngo arazasanga Paulo asotse ngo afata umukandara wa Paulo arawuzingazinga arawunyuka awukubita hasi arawuzamura ngo aravuga ngo Imana nyiriju ngo iravuza ngo nyiri umukandara na Yerusalemu azokubitwa azobohwa azogirirwa nabi ngo atanga amena kuko yihutiraga niba turi Yerusalemu ngo ahitagenda urukerera rwose noneho Bwana sifi ngo yatinyaga ko Yakobo bosanga dahari kandi ataragiye yamenyesheje dufite abantu hano batazamenyesha ko bagiye nibirarashamba kibaza bavuga n'ivyigenge baza basenga umunsi bashaka bakanezerwa umunsi bashaka bakazambaramo ku munsi bashaka abandi ngo ntibaza banezerwa ntaco babahaye gukora ategereje umunsi we wa microphone ngo nibwo azofashwa ntabwo ari Imana izi gufasha microphone n'amazi nibyo bizabigufasha Bwana sifi ariko Paulo wa Yesu bagenzi dutegereje umwami Yesu ntakindi dutegereje kuja hanze dutegereje Yesu dutegereje icyubahiro dutegereje za ministere dutegereje kuzabona Yesu aje kwima ingoma aje kujana umugeni yakoye amaraso yiwe namwe mwubakwe kamabuye mazi itoro ririmo gutatu harimo iri niryo ryoroshiri iri turuza amatafari ririye bashize yari tuzopfa n'abandi bazorisanga ari imyaka 100 tirizishaganya hari itoro rya kabiri niryo ry'abantu social niryo rigoye uzumusigaha wagaruka ugasanga araha uzeruka mwumvana wagaruka ugasanga gukomesha uzeruka aza kuramutsa mwaje guhura akaguhunga unamutunguka mu kuboko agasigara agusengera ngo Mana ngukwezesha amaraso ya Yesu niryo rigoye bitabaho hakabiri imbitoro rya gatatu ritaboneka niryo rigiye ubwami ku Mana aya maso ntazaribona tirizarinyurwamo n'ibi birenge rizarigendwamo n'ababandi abacunguwe biravuga ngo abantu naho bo barabaswa ngo ntibazayoba ngo bazanyura muri yanzira yo kwezwa ngo abanduye mu mitima haleluya abanduye mu mitima Imana zihimbarizwa ino maparuwase Bibiliya ivuga ngo mushimire Imana he ngo muyishimire ahera hayo Imana ntizishimirwa izishimirwa ahera hayo ninde uzozamuka umusozi w'Imana ngo agere aho hera hayo niho konseri zibe niho imitima yabere ziruhukira niho muri beula y'Imana niho inuma ziguguza ku manywa na nijoro niho konseri niho igitaramo kibera cyabizera
ya oh lo nimukubona bitaramo basigaye bazana nakibonye ya Kampala bamizisya babisi baje na Madrid abandi batoboye iminwa abandi riri isatumba baracyoye ibinyugunyugu hintaraha ngo barimo bararirimba indirimbo ngo bahuye n'abakristo ngo baririmbe hamwe umuco n'umwijima biza bihura Kristo na Bayani baririmba abakobwa nk'Imana y'abamanuki bakamusingiza bakavuga ibigwi imfwaga bazikaza twebwe twahawe kuvuga Yesu wapfuye akazuka ni wowe wenyine nta handi duhuriye nabo umwijima umuco n'umwijima ntibigira bihuri wizera n'utizera bahuriye bavande kadusenga Imana mwubakwe kamabuye mazima amabuye atuje nta mukristo uzuburana mu rusengero nta mukristo uzutongana nta mukristo uzurwana nta mukristo uzunanirana nta mukristo ugira induru nta mukristo ntawe nibuye rizima ryubatswe Kristo afite aho yari panze rimwe yari panze mwivuga butumwa irinda ripanga mu gufasha abapfakazi n'imfubyi irinda ripanga mu gukora isuku irinda ripanga mu baririmbyi nuko hasigaye numenya aho Yesu yagupanze uzohagume kugeza umunsi azozira uri ibuye rizima rihubatse ni toleye masama urwo rufatiro rwanditseho intumwa Yohana ngo yabonye ururembo rw'iryo rembo ndababwira ijambo ngo yabonye buri rembo ryanditseho izina ry'intumwa y'umwana w'intama w'Imana amarembo 12 buri zina ryanditseho intumwa y'umwana w'intama w'Imana mbaze bavandi intumwa za none zanditse kandi nta rembo rya 13 rizobaho ngo yabonye amarembo 12 buri rembo ryanditseho izina ry'intumwa y'umwana w'intama w'Imana iburasirazuba hari 3 iburengerazuba 3 amajyaruguru n'amajepfo 3 ngo ntaza yugarwa ku manywa na nijoro ngo ahora arangaye ategereje abapfira muri Kristo Yesu ngo baruhuke imihate ya binjire muri rwa rurembo none ibindi byavuye he bavande erega mazina ntacyaza yongera niniyita akibishopu kiyita kisinza sinzisi ntacyo bizanongera Yesu yarapfuye mu buzima Yesu yarapfuye rwararangiye muvande umukristo aratongana n'undi abakristo bazabarwana abakristo bazabarakanirana abakristo bazakomeretsanya abakristo wae kwako juu mbele nilikuovu ilikukata Yesu kwa sikujua wewe aho Yesu yakubatse nibaza baguhamagara uzubabwira ngo ndakora umurimo ukomeye cyane ndi ruhande rw'idirisha no hava ryosenyuka ndi ruhande rw'umuryango negereye igihamambiro no hava irembo ryorangara namwe mwubakwe nk'amabuye mazima nibande bumva ko twosengana nibave hasi dusenga Imana tangu sasa ewe Yesu nimetengwa na shetani bamwe bubatswe ku itorero rya Kristo abandi bubatswe mu isi nihe wubatswe nta ruswa igihugu cyo muri wowe kizakirike
igihugu cyo muri wowe nta ruswa kizakirike. Wubatswe Mana mu izina rya Yesu Kristo. Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Mana ise umwami wacu Yesu Kristo, waduhamagariye gushushanywa n'urupfu rw'umwana wawe, waduhamagariye gushushanywa na Kristo, waduhamagariye kubishanga ryejejwe ubwoko bw'abami n'abatambyi bwera, waduhamagariye kuba inzu yo kubabwamo n'umwuka wera w'Imana. Mwami Imana, urakoze kuganiriza uyu mumama, urakoze kuganiriza uyu mupapa, urakoze kuganira n'uyu musore w'umuhungu n'umukobwa. Hari icyo umubwiye, hari icyo wemeje umutima n'ubugingo bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo, imigabo n'imigambi ya Satani nitsindwe. Mwami Imana, ubereze ku bishanga ryawe ryejejwe, ubereze ku bwoko bwawe, ubatunganye bazaba batunganye, ubezesha amaraso y'umukiza, ububake nk'amabuye mazima kugeza aho Yesu azozira. Mwami Imana, ndagushimiye kuko uzi ibirenze ibyo umuntu atekereza, kandi ubejeje umugayo n'umwanda, udutsembwa twose tugashira, amaraso yawe naganze mu izina rya Yesu. Amen.